Om Swastiastu. Ini sematan titiang ring Facebook ring DJ cuma kena rahinani mangkin kunapi gatra. Dumugi state kena rahayu. Ini semuanya mangkin lanturang titiang ring parikrama ngebuli ngortang budaya Bali sane ngambil untang bebawasan ini punika indek imbe ugra wakil. Ini sedurungnya nih jadi aturang titiang akidek indek napike nih ke ugra wakil punika. Inggih, ugra wakil inggih punika bebawasan basa Bali alus sane kuwedar ring ajeng anak akeh sane dagingnya nih ngenterang dudonan acara sane pacang kemargia. Ugra wakil taler ketah kebawas ringkesan utawi unteng-unteng bebawasan sane kelimbakang antuk bahasa tutur. Rikalaning mekarya teks ugra wakil punika pastike jagi nganutin struktur ugra wakil. Niki wenten struktur ugra wakil minakadi kapertama wenten pemahbah, kaping kalih daging utawi isi, kaping 3 pemuput. Ring pemahbah punika medaging indek niki puja pengastuti taler kaping kalih wenten ngaturang swasti prapta, kaping 3 pengayu bagya utawi penyuksema. Selanturnyane tata cara mekarya teks pengenter acara utawi ugra wakil puniki yang sane kapertama wenten unteng bebaosan utawi tema, kaping kalih melaca-laca dudonan acara, kaping 3 ngaryanin kerangka dasar. Selanturnyane ring daging utawi isi nika dagingnyane nyobiahan indek dudonan acara sane pacang kelaksanayang. Niki ring pemuput nika medaging ngaturang suksmaning mana nunas sinampura taler salam penutup nika salamnyane Om Santi 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 Om. Inggih sane mangken jagi aturang titiang indek imbe nyane pinaka ugra wakil punapi tata caranyane ritatkala maktayang utawi ngenterang parikrama. Ini sedurung jagi ngenterang parikrama sepatutnya nih lunas uratian dumun ring uleman sane sampun rauh ring parikrama punika. Nggih cek aturang titiang sekadi niki. Inggih titiang lunas uratian idadane sareng sami santukan parikrama rahinane mangkin jagi kekawitin. Inggih sedurung titiang lanturang parikrama puniki lugrayang titiang ngaturang pengastungkara panganjali umat. Om Swastiastu. Parikrama Mejaya-jaya sepisanan pengukuhan PHDI Desa sekecamatan Abian Semal rahinane mangkin nemonin purnama kepitu rahina sanis carapon wuku pahang tanggal 20 Desember warsa kalih tali selikur jagi kekawitin. Majeng ring Ratu Pandita sane maraga suci sane dahat subak pinin titiang. Majeng ring Dane Pinandita sane subak pinin titiang. Kepala Dinas Kebudayaan utawi sane ngangganin sane dahat Kusmayang titiang. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung sane dahat Wangyang titiang. Ketua PHDI Kabupaten Badung sane Wangyang titiang. Taler uleman sane tiosan sane nenten presida carja titiang siki kalih sane banget tresna sehin titiang.
Piniajeng nugrayang titiang ngaturang rasa angayu bagyo majang ring ide sanyang wiwasa utamanya ring ide susuna sani melingge iriki ring pura luhur iri kusuma desa Glakio duaning sangkaning asung tertawar nugrahan ide mawinan titiang ing kalih ide dani sareng sami manggo kerahajengan saha persida rauh rahinan mangkin inggih ide dani senamian sani wangyang titiang. Parikrama kepetama inggih punika atur piuning saking jero bendesa adat Glakio sanes sepisanan ngangganin pinaka perwarta kekarya Mejaya-jaya PHDI desa sekecamatan Abian Semau. Inggih majeng ring jero bendesa adat Glakio diurusan. Inggih suksema aturan titiang majeng ring jero bendesa adat Glakio lanturan titiang antuk parikrama sane kaping kalih inggih punika pengukuhan Manggala PHDI Desa sekecamatan Abian Semau oleh Ketua PHDI Kecamatan Abian Semau. Majeng ring Ibu Ketua PHDI Kecamatan Abian Semau inggih diurusan. Suksema aturan titiang majeng ring Ibu Ketua PHDI Abian Semau parikrama selanturnya inggih punika sembrama wacana saking Manggal PHDI Kabupaten Badung. Inggih majeng ring Bapak Ketua PHDI Kabupaten Badung urusan. Suksema aturan titiang majeng ring Bapak Ketua PHDI Kabupaten Badung sampun micayang sembrama wacana ring parikrama rahinana. Inggih ide dani senamian sanewangyang titiang santukan